Iho pathin hat chungmung pathin chu tingle mihim lungthim zong adei dia khial the mihim lungthim zo se so pathin he kidangin phatma san zong Hindu a kona Christian hungya Sadhu Sundar Singh testimony na sei tawe chutabang mange je tuni ni khu azong Hindu la azinga Brahmin a kona ahi wanga Krista ta asanna hinne pathin thil bol thil na to dong zuida Krista na sata hin ta asana tingle ama adinga a Hindu chan piola pathin thu na sata hin thang sama ama akuna azinu gein ta asana hinne narajan wamak til wamam tilak kiti patestami na sei kidungoi tuni chan geya weekend episode anga chan nage thanom ta hin ngai atingla na phatman nu ta na hin pi zalin na chunga ke pa thu kan sain ji chuni ji tu thisim yong achai ne ge lunglut ta ananga ya tingle na khan to pi te dingin igitim so ke je na hi tun a testimony chu na sei pan taw te narajan varman tilak kitipai Maharashtra gama Brahmin sunga kunaungsei le na in ama pa zong him pathina kuna ko na changa tingle ama pa ki ko na chui bham ti le gospel ki pa na thpa hi a Hindu chan khom pi ho India gama a Hindu chan khom pi ho la pathin thu na hang sok na dinga pathin na ko a hi tilak hi sangkha jagi som dakhat kuma ana pinga tingle Bhakti tradition kitia hung sei le na ama pa hin zaila marathi pawin tampi na sunin yoting le ama pang zaila sun thim ta ana in ama na zaila su ji ho so ana kile sa pil he jing na hi pathin di ta anei lo ten anei thelo lungthim sunga chamna le lungmon na hi tilangin jong ahin hol ta na hi ama he chi hi apathin aho koma Hindu teho icha choi ten ki pihan lang chuting le ipha zo se ilung thim pum pi thnei na pum pi ki pele ki mu te tin ana bole na hi hichumu theina dingin ama zo le ka thim sangta ta nei ne he na nei scholar ho lan hung zawin amo en zong Sanskrit Hindu scripture ki ti to research and bol tawin holchil na hinei tawin na hi waman tilangin zong zaila lama zaila ji thim nahi chapang cha hi akuna alul khangdong cha hi akuna hung thim do pe hi ta zen anga mi te ngai lu na lung se na changin mi te za na chang te ting le amin thang le jing nahi chuti hi ji chun amon zong angai lo win chuti la lung se thei le jing we nahi ama Christian ta san cha khat ong hi do anung ge jing in zong hi cha ki ngai lu naw pa ting le akilung si naw pa in amo chu akan khom jing jing wen tilak pa hi a hi le government registered ti ai in chu ting le tilak nu Lakshmi ba hi tilak kum son la kum khat a hi a alisin khu na ya hi tai tilangin zong Sanskrit to English ahin simin chuti chun pha chum kha zo phanin hite ni achun mele na hung pang ta nahi tilak zong anun mata ananda la chuting le apa to amani yo hitia sunule cha kingai lu banga kingai lu thil han lo sin ama zong ada cham helin again thina a asat na ho zin a chang sen chin khangdong cha hi ha lain anaba ale ta nahi tilak hi mi bol thei ta ting le he na chi na thip na nei ta pi an hi sin aloi pai hon hi chu a het pi win ama pai Sanskrit to English lama thim jila sang ta ani thine dingin amoin anaki thu pi win ting le anapan pi win hi tilak lung tima zong hi chi nam mi ngai lu na izat mi ngai lu na hi sang ta in anomi na hi
hi chana ma en zong anu pin na gam hi chi India hi alung thim pum pi ting la lagau pum pi na ngai lo na lung si le jing chu ting le cham hlat ta ahum kile do kina chu ting le cham hlat ta ahum ding hi ana ngai ta le jing na hi tilak zong hi ho gut ta le chu ting le ho ngai lum mi ta na hin hi ji chana ma na sei pen ta sei phiam ti le India ga gam mi te ting le agam hi ahum kile do kina ding hi thil dang a hi pon agam mi te hen pathin ho lam ting le ho dan na ngai ki sep tha na hin nei tiang wa hi a le ji kile do na pa hi hum ding hi na ti nei tilagin zong Hinduism ki ti ho zong hi ama anawa le sum tu ting le ama la ma ki gimbol ta lai sungin ana ve chi ni nei ahin la ama in hi chi ho ba zong hin thagau lama ki tha sim ki na ding pa hi hum do zo po ti pon ti ti na ta san zar na mu do zar chun Hinduism chun akinip na pa chu ata san pa chu ana hai san ta na hi chubang ma nge in aman zo ho dang dang za chom chom Christian Buddhism hairol Islam ki ti ho zo se yong hi ana ven ana simin hi ahin la ama na mu do zo ana mu do ki chu miti ho zo se jong hin aman adei pen ta khel na ding pa chu ahin pi zo thelo ding win amuin hi hitia aman adon bun amu do zo lo pha na chu amal ama ki gelen ama lung gel ngai tu ama chi na thep na ama theory ki sep ding ti tin ahung ki gel ta nahi hiti tabanga ama hagau lam din mun ha sata le gil ta again thi ta anum lai zahin Maharashtra ga ma hobung media ko na ahi lo le hoilaya ko no le Jesu Krista thupa ki pa na thupa alung thim sunga ana lu khalo la hi nahi ichi Maharashtra ga ma American Marathi mission kiti ichi ministry hi kum som gup ze na na to ai tai ain la tilangin ichi missionary ho chuting le ale khazi ho chuting le khabu ho anmu wanga chun alung thim sunga agel en zona nei po chuting le ngai sa zona nei po nei tilangi ana ngai to da na chu Christian kiti hi thumlam ga ma alol western ho da na bo na ngai to chuting le hi chiu hi thagau thu am poi ti chen ge ya he tilagin nasata ana ngai tu he izia ja tilagin Krista ki khel na nei ding ti pai gel zona gel pha lo ting le akam cha jong sei pu dinga jong hi ana gel pha le hil jing hi chule hi chi hi ngol hoi thu abo tilagin ana la hi bo in hi hizong le tilangin sangkha zagi som ko le ni kuma ko na chu New Testament chu ahin simpan ta nahi aji chu man asim lon penta biam ti le train ato khom pik pa ko ma kitep na khat an nei chu hi nahi aman anagial do sting le ana sei chi biam ti le keima ka chona dung ju ting le ka chi dan dung ju ya he Bible NT alo le oti abon chai kha be ka sim na ding chu ting le a ho lai ho hi pensila kamak ding a hi ani ti na hi ain la ma na sei na chun hitia NT New Testament asim jing lain pakaya su thun pakaya su mo chunga to hil chu ain sim do phanin amit hlia longin hidi chun hitabanga lung sina thu ngai lu na thu ta cha za pha na chun ama alung thim na tong khale jing ta na hi ama na seina chun hi chi bung thum sunga hin Hindu te aboi nau pi pen kanamu do ta nahi hi je kanamu do ar kalung adong le jing ni hi ti da manga boina lin ta sting le mu thiro linga ni ke sei chu hi chi lai je chang sunga hin abon cha ap in the tin le a hit sa ta nahi in tin nahi hi je phat na ma jong Bible chu thanum ta na sim jing ta nahi hiti amara sim jing pha na chun achai na ge hen sim ta nahi le pakaye su chung chang thu ting la pakaye su hi na ho chu tampi ain pha chom be ting la an he ta nahi
ahin la ama ading in sumi tia ko nin ju ting le aloi pai ho ko na ko nin thep na chu ong ki panta nei hitia aman ta asan na ahin nei che cha ting le pathin thua ong lung lut pat pha na chun azinu zing in zong ju ting le in ko so pi ho in ju ting le society ho Hindu society ho even amo zo se chun ama Christian al hung lu ding chu na sat na za ta win hi aji chu mon amu do jung jui wa chu mi ji talik lung thim hi pakai Yesu Krista a lo la pathin azo chi cha yeng tai ti ki chin ta amu do we tai hiti tabanga azinu jing ta a ko jo ting la in sumi ti a ko jo ting la society a ko na gente asana izaran tu jingwang na chai chai nen sangkha jagi som ko langa komin tilak su Christian di ta hina chu ana phot chin ta nahi ti chama baptize na changin ama namu do chu pham tile tua Krista ka hin ta san tila ka gente ne kha asan nahi kununga ahung thung ding pa sangin zo aneu zo na lai khoi kununga ka hin tu ding pa zo hi alin zo na la ye ti yong ana mu chin sa hai ta nahi chuti chun Hindu society akeloi khom na hin chuting le ama in sumi te ta ahivin ama baptize achan thu aza phana chun nasatan nu hanging ta we nahi achung chona azinu jing ta lan Lakshmi bai jing in zong hi je baptize chan thu chu hoida hin za do phanin ama pha zo sia pha tin le ni tinahi ama la ama ke thading chan ge ya lung han an nei chuting le ama la man khu ki la ding chan ge ya an ki gel ha jing je aji chu aji pa Christian ong hi chu ama no lung hang be se chuting le tom be se jing chu ni nahi ga ge len i ho pawa honi na honi alo na ngai lut pe na lung se pe na ji nu chun hi ti tabang hin Krista na ji in borgota le Krista chu na ji te te na lai dem hizong le athu ha le ting le anun niam le ting le Krista nung chu kitchin ta le alo le lung thing sel le alo le ki ta na nei te a azui jin aman Krista hin ta san zo kumli le ki ezowin azinu Lakshmi bai jing ni zo Krista hina di ta chu azipa ko nin anaki mu do ta na hi narazan hi eho ta san cha tia dinga in ta san zo wa ko na halo le Hindu tia dinga na hu dang ho adinga zo Krista an ta san zo wa ko na ita san zo wa ko na be zui the ta kha chu hi azi chu man Krista an ta san zo wa phanin dewa ko nin a Hindu society chu ting le a chon a khan ho zo si ta da hin kho tha be chu amang ta ni aman Krista hin ta asana ko na a he pen ta le chuting le Jesu nung han zuya ko na ama na chin kha chui pham ti le tua he ke ma brahmin ka heta poi a hi wang Christian Krista nung zui Krista se zui chu ka hitai ti an he chu hi jing nei a hin la chia chi theding kha chui pham ti le mi tam pin Krista ta asan ain ne ya ko na ting le Christian ong ya ko na a tradition a chon la khan na pa chu a ko na chung po do se ngai ho teni anati hin a hin la hi chitilak testimony a ko na mi khan Krista ta asan a hin nei jawa ko na do a chon na khan na pa chu apai thelo dan agi mu na hi ibi ki sei na boi lambai ta ai ji chun a chai na ge lunglut ta le pa cha ananga ding kan tim kin na hi amasalanga ina seima bangowen tilak hin achapan cha ahia kona zaila ji ji thim ta le ai lo le nam ngai lu ta ai lo le gam ngai lu ta na hi zin society a kona alo in sungmi tina be da bangowen iti chun akip kui jom naw so an gi sim phathi kin na hi tilak zong hi Maharashtra gama American Marathi Mission chun wang a join a ball ni hija ko na chun ama mission na kum som ni la kum khat zen pi na tong ni hija ma na to chu mi an helen chu ting le evangelism pathin thu midang ho ko ma an sei phung le jin hija ma na bol chu ato pi pen ta le akin pi pen ta ani nei tilak ake na pen
ta asibiam til aman India gama muntampia Christian hobung ana phudo church tampi ana phudo tingle Hindu te na gel jing te na ngai to jing Christian ki ti hi western religion ai bo ina ti pawi Indian religion ta banga ana sim do jing hi ama in zong mun chom chuting le mun tha tha chun pathin thu ain sei pan phat ta ni hitia man pathin thu amun azang ta kitu che na ami te achon dan akhan dan ho to kitu che na an sei pan chun min zong an la thei nei aman laman cha chona dan chu le bhakti tradition hi chhoa zai la ho ko na cha mi ani ke olympia hi hizi chun Marathi church ahin ana to phat ting le athil bol do wang ahi in mangthei da ponti haji chu ama hin la hymns hobung la tampi ana sun don ting le chorus la chom cha chang tampi na sun doi hiji chun Marathi ho Jesu Christa nung zui am lai chan sin hi chi la ho hin man ti ni da ponti ti hi ta sanum ta hi tilangin ho bunga hin lo ho uina dinga alo la Christian ta san ho chung sia thilna bol do keu hi ai pon aman len ta ana bol do chui phameti la ama hin mission hitia cha ta san lo ko ma pathin thu an sia chu ting le ata san lo mi tampi ama ko na ta san ana nei pawi hi chi su mil khelo le ama ana bol do la alen pen ta khat chu hi ti heading ngai nei amma pa he Hindu te achon dan de kito a tin la culture de kito a anun la khan de kito a pathin thu hil hola ama sa loi khan in ding tin la hola apangin a hi to tin la Protestant ho history hanguing ki su na jong mai na to nan lin ta an nei nei tilak hi Brahmin hola evangelist hola amai India history adinga alo hling pen le ting le apachang pen hitan ti ti yongi ta asam ta hi tilak lung chang an sna pen ta le ting le ama ana lung ha na pen ting le ana pu ki pen ta si phami ti le Hindu hola zinga zong Krista hoi ta an ge sana wa ting le zana lo pina ain pinu an pi ain pi do anungwa ain ko pumpi wa tina full commitment ki pi do thing na mong pa ani do thelo hi ama ana bu na pen ta chule ting le ana pu ngi pen ta chu hin hi e ho jong hi ti num khaji we aji chu Jesu Christa ta asan wang we ki pumpi yeng ding chu ting le ama adinga in e go chu ting le in khu he na chi do na pa pi thing set ding wa ki nom ji pon hi tabang ma nge ya so ama thil tampi na to ho sui pham in ti le ting la an gal kai pi ho sui pham ti le mihim tampi Jesu Christa chung chang a lo le Bible thu hoi ta na he ro wa a hi je wa nga a hoi ta he chin sel nung wa zo pha chom kha zo pha na ama a hi a ting le pathin thu to kinai ding him ananok thelo ama la pathin thu hi ako na anaki dal se ho amu ji ting la amai anapon ne the jeng na hi tilaghin mihim tampin harul mihim phatchum pin ama ko na ta asan anani jawa ting le Jesu Christa ni kisan jing bawon anlung na anachim pu nahi aji chu ama ji nga yong lo samna tampi no me nahi hi cha lo sat na ho chun ata asan na pa hi ana chu bin ting le ata asan na pa hi ata asan na zar chun ama la ma na kitil kho jing jing nahi ama na sei ji pham til mi hon Jesu Christa chung chang thu akil asan thelo hi aboi poi ana ti nahi aboi pen ta chi pham mi ti le India mi te hello Hindu hot amu chu hi chi Christian ho kiti hi amu ho gel dal angai tu danawa foreign religion alole ngam dang mi ho bo na simoi hi a chan amu na sei na mi khara ta asan khat chun hi che amu ho chonan le amu khan na ho yo si anung sunuwa ting le alha kang te dimu
ti pa lunggel anani aman boy na sa pen ta hi hichilunggel chun hichilunggel anei pau chun amalung thimjong atong khama mal atong khama ma jing ni hi chun aman hiti de banga mi min hu ki khelna Jesu Christa zala mi min hu a khel dan pa ki khel dan pai achom be ain boling ti ta nei hi chun ma yang pathin ko ma pona ta la pathin ko ma atawin nei hi chaman an he chi pham ti le keiman ka bol ding ka hinding dan ka hin khil ai tai aji chu keima Hindu Indian disciple of fully Indian disciple of Jesus Christ India mi hiding ahi banga chu Jesu Christa nung zui di ta hiding ti ba zo hiding ahi atin hi enge ma an anammi ti adingin tampi ero thilpha chom tampi ana bol do na nei ahi wangin aman ahin gel do khala chuting la an het do khat chui pyam ti le foreignness of Christianity atin ichilaya foreignness ki ti pai ibon chai wa he so ke diu kata asanin yijin kin ahil chin dan thiempung kating yijin foreignness of Christianity ti pai aman zo an de ta pon hi hinla ama pa wang chu Hindu te chon banga chona amo hin banga hina amo khan bana khana to tingla amho a culture to tingla tradition la wa chu Jesu Christa chuhin pu lu ding ti pawang chu anagam thani na alai nei ama na sei pen ta chu hi le Jesu Christa chum sa til Hindu ho chu pui do ding lu Hindu ho la chu Jesu Christa chu hin pui lu ding amho chon na khan as Jesu Christa chu ong chu zaw sa ding ti pa chu hi nei yi chana man zo ain hechin le ing ta nei hiti ta banga gam dang sap ten mi ahil bang le chating le sap ten pathin thu ahil bang wa Hindu pathin thu ahil banga ahil ding ahil hin Hindu ho al ho dang ho lungthim su to kha zo lo ding ahi ati chule tu a Hindu ho in akiput do sa ho zo si dong in hiti da ma thu a khela ya ale mundang danga Hindu ho na lai ho hi to kha zo lo ri tian le amo hi alung thima su na zo lo ri hi ti la ngi ngap la na chui pham ti le tua panai Indian ho chona ting le amo nun la khan zo si ju ja ting le ama jing da jong tukaram banga tukaram to pol hi amani din mun hi tu hom ding ati hi tukaram ki tinga le zailazi mithing zailazi tin ain ya mithing zailazi ama anangai sang naw su zailazi choi hi a chi chu man cha ting le pol hin ho to man cha hi ten ya hi pathin na hin to pan ding ati hi idia tilak idi da banga Jesu Christa thu hilding tia aki gel ha jing wangin amai la lang set pi aki gel ha na na hi tong thelu nam min hi aji chu ha sama ma jing hi ain la achai chai nain Jesu Christa thil mu bang le Jesu Christa thil ngai to bang ain ngai tun akhon khan na an nain ana to chuning agial pas ain pan thei ta nahi tilak zong sangkhat jakol som na sagi achai na lamin kum som nga la kum nga ahi in ana to anamon American Marathi misana ko nu chun ong hai nei ama ong hai chun sanjasa kiti hi Hindu te high class wordinga a last this ain khu wordinga a last this ai thai kiti nei hi pha len amo him society a ko na ting le lo le nei le sit nei le gu ho ko na ki kang se wa ain kho chai na pen pai hagaw lam ji nga ting le tun sol lam thu jing bu agia na pa sum chu ai ta nei kiti sanjasas azui amo azui hi lo hi amo bol lo hi aji chuman adi lam le phalama agela hiche mim kharin khwa ngai lung sit na pa ting le mihim azat dang ho mi machan khom pio ho sa na ding agel na zala na bo lai aji chu ama hi je pha sunga hi ane ego yu siong sumidanga mi koma pi do ai tai aji chu
hi chi pha sungai lagau lam thu jing bo tu sot thu jing bo agiel he ta mon tilak hi mission hoin in kha na pi vin hi a hi wangin aman hi chi in jing jong chu lung ngai na le lung sin nei na ten ashram tin anamin bo ta nei hi chi in muna chu Hindu Krista ke sanum ho alo Krista thu hornom ho hungowa pathin thu ahungai thina dingwa mizo si ana welcome hi tilak chu phazo sen mission to ai lo le ho bumi tel kinai chan in hu namang jing jing ting le ana ki bop hom jing jing owi nei aman ana dei pen ta ti biam ti le Hindu ho zo si ai lo le hu dang dang ho zo si zong ichi India alo le mo culture mo chon la khandana ko na Krista hin puilu ding ti chai ama an dei pen ta Hindu hol a pathin thu hlang sap ding ti ana tu pi pen ta chu hi chuti chun ama ta jing ta zong ana ve sai hi haji chu ma zong Hindu ho chon da ting le Hindu ho hindan la hingin hi chun amma ho lifestyle chuting le ani dan chuting le achon na gibon dan ho zo si na giboni ahin la ama na ti pe ana tu pi pen ta se pham ti le Hindu ho chu Krista pathin thua in puilu ding ti chu ana doi jing jing hi chu tu bang ma chun ama ta en ana bolin chuting le ama ta en ain hu a ko na na ve sa na pi na hi ama in ana bol do ho zo si chu hi che lia hop the hi cho chu aban ban cha na ve hoite ama in pathin thu chu Hindu hola ana hil chi ni nei ana sei na hi chu ama in ho Hindu ho chon la khanda ho pau na ting le ho zaila ai ro le ho music ho style ho thil bod la na bona ana sei hi ama in Sate chon la khandan alo la amho la sa da ni me lu si chu abon cha na kha Hindu style na bole hi ila sei ma bangun a chai na lama hin hu chai na lama chu Hindu ho chon dan amho Hindu high class ho chon dan sanjasas anapangin ichia ma anapan sung je ngayong chun mihim tam pi Hindu ho la pathin thu ana sei ju ting le Hindu holy man tin zong ama anakimin vo nei hi chu aman midang ho Hindu ho pathin a ho sa thi ala alu pathina dinga ala alu be thi ni dinga ana bor hi pathum chanen ama in ashram ti in anamin vo nei ichlai mun chu guru a helo la sanjasi ki ti ho hungowa Israel na chu no ta pathin thu ahunga yawa yuting le Krista thil ho ahungi san thine dingowa hi chin jong hi ashram ti a anamin vo mi analim jing jing hi hali chanain ama Hindu aso pi ho zo siang chu anaki vo pi yuting le amho chon da ne na chon yuting le amo hinda ne na hingi hi ichia mo anaki vo mo yuting le ucha halo loi cha banga ana ki bom chu ama pathin a ho naw chu ting la ki khop na ho zo si jong hi chanam khat ge da khan to san chu ting la ama na sei ma bun a ni bi bol zo si adoi la tu pi pen ta su pham ti le Hindu aloi pai ho ongwa chu ting le pathin thu a hil ding ti pai a tu pi pen ta chu ai jing jing hi chen so pe te ho tu la ya jong hi tu pha la ya jong hi tilak pha laya banga chu mihim tampi Hindu tampi in pathin thu aza anom sting le pathin thu hon alain ahi wangin la amho in western foreigners of Christianity pa ala athelo siwe tilak banga amho chon la na chona amho khana til amho hinda na hingding chu ting le amho la ho in alo le Krista ho bung phut do ding hi ngai cha a hi jing jing na lai na hi Narajan Baman tilak hi Bombay ya May 1999 koma chu ana thi ai ta tilak hi anamu do pen ta se phiam tir ama ki ko na lo pen ta hi
hiti tabanga ami te chon dana chon ding tu tingla ami te hin dana hing ding am hol na tu sei dinga hi pathina ko na chang na hi hoi ta na ke ni na hi ama na ki ko na chu hi le to be a contextual witness to Hindus kiti hi anahi nahi dunia testimony in sinawa kona jildop thei tampi amin hi hizong le tunin wa thum hambo na se yu hete akhat na pena tilagin akita an akam sunga kona tu pot do sumor phoding anop lo jina bible chu anasim ahin anakitip na sa chu asim ahin hijasima kona chu pathinin ain ho pia uhing na di ta lumo na di ta so na ke muai hizi chun ikam sunga ko na tu po sa kiti pai ikita ana pai tha solo ling ai aji chu pathine mizo a ho entertain la mikita ho wang alung se na hi aji chu ipathino zo kita pathin chu ting la zo ngai lo pathin hi ani chan in tilagin kristan ta sanjawa aji nu jing tan zong thi chan gi ya dinga lunggel ni in ahi le hi chachan ama an hai san tan lang aji nu lung hai nu na ju num tale aji nu chom ka lawa thi mai the elo ama chom ka lawa thi mai the te tiang chule akisi na sang ding ai ahi wang aman pathina kuna ki gam tha ding go lawa ki ta pathin ananung jui nung anajui te zen aji nu jing yong phat chom khat kumli zawin anta san nei ngi chun nahin khwa pathi na tha ka nga amho zo na ngai sang zo na ngai lu zo ma le ki chi thin zo le na ka na hung khading ai pathin cho khat na I koi jing jing ding chu pathin ke pa na ai chule a chai na penin ama in abol a to zo si chu Hindu hon Krista hen ta san thine dingu bidoi ni ya cha bol in hi chi ho I to I tham na ho zo si wa min Krista ahen mu na theiring tu ting le pathin thu an het thine ding ti pai ilung thim sunga I to na le khasim na mayo si ai I koi jing jing ding wi thu pi ta ahin hi na phat man lu ta na hin pia a chai na ke gi ya na hin ngai na chunga ke pa thu kan sein tu ting le cheng kha cheng ni be phat chum pi te na ding pathe bon sawa ding pathe I bu pi wen lang mabana ki mu tu ki kovin pathe ni im na mun chia yum pi wen lang ting le ilhon pi jing ta hen na bon sa wen dam se ta vo bye bye